kwebaza omuganda ngono yandese shema Yesa Uganda muri mutabare bitu Bankole Media mubare munonga kumana muri Bankole Media TV kandi mubare kugikora number 1 source y'amakuru aha mu Western Uganda ugundiye Musaga Pro ngashowe njya kumanka Ronald amutwiye bataringa ya kansala to be mwizi sub county kandi amakuru nijana go busasi ago kufegwa political analyst ningasho umuntu tuwe na kora munonga nagama munonga ajyo butegeki uba kwita Tamale Mirundi kandi umuntu ngomba kusinga yo bugezaha kandi tukurebaho ngo akaba presidential advisor kandi yija yaba presidential press secretary ujya makuru kandi yawe nahabura president ajya makuru tuzagamba history ye kandi base kongera kumanya niwoha Tamale Mirundi kandi nanobwiro bwaherukiye kwijaho mu Western Uganda ndazini video tusakubantu zikwisaho kandi uziko gunuwe ari kuzara Tamale Junior ningashi Mirundi Junior ugunawe umukumanya munonga internet so amakuru ni mabi munonga kandi hatikatuze history ya Tamale Mirundi kandi waminji bakumanyanka amazina gemwe original bamwita Joseph Tamale Mirundi wazigwe umwaka gwa rukumugwe na kaganena kandi akabasa kuba nafa 2013 yo kwa 8 akabaho umunyamakuru wa mani munonga kandi yija yakoraho NBS STV nazo television nyinji munonga aho yabira bayiniho shows bakweta Sharp Talk with Tamale Mirundi ejekeja STV umwaka gwa 2022 Tamale Mirundi akijataho omukutugweye gwa internet gwa makuru ubwo yanayita Cab News kandi ubwire bwinjaho akana bari NBS television aho yabayine one on one show kandi 2021 akija yajoininga STV show yeje nabagambira kandi akana bayine n'injo program yeta embuga yabire ezaho emirundi 2 mu week Tamale Mirundi kandi akija yagaruka kana handikaho umurupapura rw'amakuru bayeta muno ubwo yabira atakabire journalist wa mani kana akoraho n'urupapuro rwakwita muno kandi 2017 akija kandi 2017 program yeje bakija baje mubingaho ejiya one on one show abo kujangwa kana ibinisamu bugambo bumwe na bimwe akija kandi yahebwe kirabo president wihangeri president Museveni kandi akija amuhemoto kansaho abwo murimo ubwo yakozire kandi akija yagaruka Tamale Mirundi wenyine aka predictinga okugwa kwa Eric Sakwa kandi ija yagira ya predictinga people power and Bobi Wine neza kuba ine abantu binji mo seats ningashi abantu binji baraze parliament ahinko 2021 naco kikabasa kuba nico predictingwa Tamale Mirundi 2015 umukazi wo kubanza akana ndango bakane abo kugira ngo bakaba bajye mu bintu bitakushwana political differences kandi njigamwa ngo 2019 najango bakabasa kwenda bamuhobuto 2019 so wako baramenyaka ngorera kimwengu gaga dyamazima yamare nyaka 5 ariko tobane cinteke kandi ujuka ngo ubwire buhwireho akaruga yagira ati hame sente zo beno nteka muzireke ngiro mwigwaraho mbere ndaguza abancebera banja mutinyine butwa kandi tinyine shonga so tinkumanya kandi okukije kugira ngo baba mugambirire ngo yakira kandi haferire ubabashaho bakamugambira ngo toshikira yashara mugambira abantecho akakaje ateze imbere umuntu amuzireke takuba nyumba se kuba ninjira royamabirizaho akije hamutaho mukoti abwe yawe namugambaho biso bwenda we grudges twirimo ko mukubimanya kandi 2016 Tamale akija TVAC nibwagirugaho NBS so kandi the following day ekire cyakora siro akanansinga ngo shoye neza kubejya Facebook na YouTube until further notice Tamale akozire ibintu bingi bisho tukamureba hajye mu bya MK kandi akabari side zo ku mitomba nangwa yagamba hona video niza kuba ninje bateraho so ombufunze Tamale Mirundi Joseph Tamale Mirundi akazagwa umwagwara kumugwe na kaganena kandi yija afera anyaka nkaga
neza gwa Yarakayi district muri Uganda kandi okushoma kuyakazaho Rubaga secondary school ijazaho Makerere kandi by the way bagira ngo abiraine PhD abaine PhD turebaho abenaskasi kanemi guhana abantu bamwaho mu government namunonga kwa yarugantebeye abanga ndeba naje atumwana wa mutayi wawe tinoje tangutarashomire bici tikira mukozi reje kandi abiraro Osa journalist by the way n'ubutabo bwinji Osa journalist kandi former presidential press secretary and media advisor ekibina cyaca byo gutegeki bajya national resistance movement kandi abazirewe nyina we bakaba mwita More n'Amatovu kandi ishiba kumweta Yowana Mirundi kandi ayine no mukutugorerwa kweta Cab Muse so n'ubwo tamare utwatubasa kuba twinire kandi wabasa kuba nafa ebiri 13 imbera nimbi munonga kandi obusinje ndibubi akwata mare Mirundi abari mu bantu wabinje munonga kandi wamukuratira abirayi n'amagezi mingi munonga na munongo mukwanalizing embera kandi n'umuntu yekorireho izina muri Uganda yona umuntu ogweto kamutekinga for granted Mirundi habona video ye yabanze kureberaho president ubwamuhereza idea kubaye bajya mu press conference akagamba hebugambaho kandi yahebugamba birungi aho president no yabase kuba namukundira kimwe twantuzamu kutogwa cheap reports Mirundi had earlier been admitted at the intensive care unit of Kisubi Hospital of Entebbe Road over an undisclosed illness. A popular commentator on Ugandan politics, Mirundi passed away on Tuesday night at Kisubi Hospital of Entebbe, according to the family member. The family of Joseph Tamale Mirundi, senior presidential advisor on media and former presidential press secretary, is in our thoughts and condolences during this difficult time, said Minister of Royal Triangle and Gwezor region on X. His passing is a significant loss, and his contribution to the field of media and public service will be remembered and honored. So ni checho kandi nanye wana bashaho amakurago na information agent banyitano na damfire bataringa ya kandi nanye simbireho akadi ya movement ya NRM aha umuri mwizi sub county kegomborura nimbashaho bushagiki naba kubasa supportinga mbase supportinga kandi turebe kintu mutwashitwara umisho Tamale Mirundi rest in peace kandi enseni kweri abangene bagize amabandi bagirugamu imanyensi yashasha munonga kito na munonga bajya beji bawe abanyabuzari n'abanyamukago mazima mukama abagumye mubare kuna Nkore Media kandi musubscribing ekintu kiteka revo chabless. Omuganda ngono yandese shema ono yampise ngera kwagera mu nyankolo lwe Buganda ono yampise okujja wano njagala omwebaza ate njagala okwebaza Baganda bange bano bonna naye kyenjagala okusooka obabuulira nti kati Nansi mu ddwaliro akugamba nti mukazi wajja kuzaala bulungi kiba kijja kuba kituufu. Kansala ba Profesa Musemese yasoma ebyobufuzi nga tuli naye wano nze mba ntegedde nti ensonga gye tugendako is a correct cause. Kasosanga Balamu olaba Balamu atunda bivulu naye ayinza okulema okutunda Museveni nemwozi tekisoboka. Ono omwami amaze mu parliament ebbanga ddene fe Abaganda batugamba nti eriiso y'omukulu ate kyensinza okwagala tubadde tusimba emiti wali n'ab'ebibiina ebirala ne bajja nga nabo baagala kusimba miti kutwegattako naye mbaga nti bannaye babuulire ne babeesi gye basimbye bw'olabanga omusiramu yeetoolera ku kanisa oba ku kereziya tomugobanga aba ayagala kuyingira ddiini. Nabo batwagala kubanga ffe nze mbagamba
nti MK stand by generator naye tukyalinawo generator yaffe ekola ki eyaka ate tulina okubeera ku bunkeege ne batakitubbako era nekikomawo wa muffe naye abantu bamu babakanga tetulwanyisaani tekiriiyo ffe tunyweza bunyweza kukumizaki kintu kyaffe n'okubazaamu amaanyi era nze ndi musanyufu nnyo kubanga bwe baba bakwenyera emiziki gino gyemulaba laga ddi gino egyalaga toyinza kuyita muntu wakanzu kugigulawo kakati abavubuka abato be baagala tugendako tuyina kubatumira ani bavubuka bato MK babalamu bano babamanyi okuzina endoogo bebalenyo mwebalire ddala Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.